Shalom, selamat pagi Bapak Inang Nalongan Ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pai maijalo hita, rigapan siganu pari batta bani panorang sogot nerion. Pasada hita uhur tamertonggo mahita. Puji-pujian, terima kasih maisombakon uhur nami hubamu Bapa. Bani bagal ni pangidupimu huban nami. Diiring-iring itugu-tugu. Jana iramot kon ham daging pakonton dunami. Amben buih hanami, ari lupus ari, mandalani guluh nami ibagas nancor gitirkas. Mariti hatamu sogoton pe, torang iham ura pepikiran nami, asinggok ibagas hatamu mahanami tongtong. Mandalani guluh nami sonai age, makorjahon lawan nami saganjang nyareon. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijapen asyam marianan bani panorang sogot nyarion. Nabu isisehan nami marhiteo di channel YouTube on. Hata di nebata nagabirigapan sigano pari bata bani panorang sogoton Senin tanggal 25 September tahun 2023 aima tersurat bani buku Pesalmen Bindu 10 sada ayat 10 onom nama katahon sono. Say pabusuron kudu iya sayur matua anjaha pataridah kononku hatuahonku bani. Kita haganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Anggo isukun mahubamu. Say pabusuron kudu iya nini hatani naibata. Isedo mangihutkan pandapotmu atape na ibagas uhurmu. Nasidobut ni naibata say pabusuron kudu iya. Totu mitor adong tubuh ibagas uhurta na perlu besahali ahima na imaksud Daud. Na paduahon ahima bangsa Israel. Nah, totu balos ay sitong. Tapi nalubih topat ay na isobut iya haganupan halak na martengir ni hurbani nebata. Janah na mambahen nebata totap iyanan haporusan ni. Nah, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Hataon somali gati isobut tene atape ipadas ubani halap na martambah umur ni atape namar ulang tahun mardingat bani ari partu. Alaniai selamat ulang tahun jana selamat ari partubuh ma ubani nasyam namar ulang tahun sadarion tene bari tanggal 25 September on. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus marhitehon ni namar tambah usia, tambah umur, marhitehon ni pengalaman ni parpasalmen na tersurat bani pesalmen bidu 10 sada ayat 10 on. Lambing takas mahobata bahasa naibatado hapedi na membere umur na ganjang ubani halak na martengir ni hurbani naibata. Arti ni ay boy do hapedi martambah-tambah umur ni sasada halak colma lape totu iidah ni ay jana ihamalas kun umur ni ay bahasa nebatado na memberi umur na pangganjang ubani ase ipabusur nebata iya. Jadi yang kupur ni isobut kita mabusur somal ni kan mangan doai. Menurut kita secara praktis ni malube anggo mangan mahita tulu hali sadari. Kira-kira cukup doai membahen lambin roh godang ni hita atape cukup doai membahen roh ganjang ni umur ta terlebih mah bani panorang-panorang parpudion. Ipangan on lang boy be
anggo ipangan on Roma asam urat, ipangan on pakon naligan. Nasusubuton ba inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Mambahin busur hape ni hita lang si panganon na ipangan hita si ganop pare. Tapi maningon takas do bata na mambahin busur hape ni hita ibagas gulutaon ay ma sa sitong ni lang talup kita manjalohon paso-paso ni bata tapi ipatalop ni bata. Jadi puri ni PHP idah kita pertambahan di umur ay martambah setahun, tahun na roh ni 25, tahun na roh ni adong 35. Bapak inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Bani halak na mambahin na bata, gabi iyanan hapurusan ni mangidah pertambahan ni usia ay, pertambahan ni umur ay, na batado na pabusurkon iya rosi sayur matua. Nah, jadi abis ya bironta ibagas 10 taon. Anggonay batado na pabusurkon hita rosi sayur matua. Artini ay na perlu ay maningon doha penito tap hita marasa atape mga hapon na doma ipabusur na batado hita marhite hidup ni Hurni. Jadi ang kudong maipabusur na bata hita marhite hidup ni Hurni on manamaningon ijolong hita politik. Tongon porini PHP ni martonggo hita, porini pe sa sitong ni marparsoran hita maribadah kita hubani Tuhan lang mambahin mitor lang adong be persoalan ibagas 10 taon. Tapi porini pe idok pakon hita bagi-bagi ni hamahulon ibagas parguluhan ton. Tapi dingat kita ibagas sahurangan ta, ibagas keterbatasan ta mandalani guluta si ganupari naibatado na pabosurkon kita dasubani rosi sayur matua. Nah halani ay puri di marhurun sa peham adong na ipasobihkam, adong ipasisikam tabunganmu. Bapak inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus langboy ay mambahin busur ham. Tapi iberene batado hapentaron hubamu laho mangalola pasu-pasu ni nebata. Halani ay ibagas pasu-pasu ni Tuhan ay maningon totap do mangahap kita na do maipabusur kita ase boy tong-tong tene luar puji-pujian, luar hatarima kasihon hubani naibata. Jana dingat kita bagah-bagah ni nebata hubani haganupan halak na marhabiaran bani nebata, hubani haganupan halak na marhapurusan hubani nebata. Lang pita ipabusur marhite hidup ni Hurni das hubani rosi sayur matua. Tapi pataridah konon ni nebatado hatua honni hubani haganup halak na mambahin nebata gabe pangondingan ni. Artinya ay maningon lambing takas do hubata. Puri ni pesa darion idop pa kon ham-hamahon. Puri ni pesa darion adong hasusahan na mangunggopi guluhmu. Puri ni pe adong naborat bani detik on na mambayan ham mahol miut halani persoalan ay. Tapi maningon tetap do hita setia. Maningon tetap do hita mardalan ibagas sapitoron ni nebata. Maningon tetap do pakkawata dopak nebata. Usih doai songon sahalak parjuma tene. Maningon do idahon ni buah humbani nahinurjahon ni ay. Nah, sonay mahumani agi halak na porsaya iberene batado panorang hubani setiap halak na marhabiaran hubani bata. Namar tengir ni ukur hubani bata. Bahasa idahon ni mahatuahon na hubani ne bata. Alan dia puri ni susah kam sadari on. Ulang lancar ay mambayan ham gabe kalek manadikon Tuhan. Alanya bani halak na totap marhabiaran hubani ne bata. Ibagas sagalekon ni ay iparguguhin ne batado. Ibagas sahurangan isukup kon ne batado.
Tujuan nini bata aha. Tujuan nini bata aima. Si holdo ukur nini bata lau patari dakon hatua honi. Hubani hagadup halak. Na tetap marhabiaran jana marpangondingin. Hubani hidup ni uhurni. Halani ai tetap maajam kon hita. Pangondingin ni nai bata-bata. Tetap maajam kon hita. Kuasa ni nai bata. Tetap ma andal kon hita. Holong ni nai bata. Ase iida kita ma hatuahon nasihol patalaron ni nai bata hubata. Setia mahita. Ibagas haganupan horja. Tetap mahita. Boy gabe haposan. Ibagas tanggung jawab. Nadop ya pehon ne bata hubata. Ase ida kita ma hatuahon nakubani ne bata. Bani panorang goluh taon. Sodai age bani panorang hagoluhan nasimumno. Amin martonggo mahita. Ajari ham hanami tong Bapa. Ase ibagas pargoluhan nami. Tardubi sa ganjang ni arion. Tetap ma ham ibahin hanami. Gabi iyanang pangaduaduan nami. Pangundingon nami. Rosi batar-batar ban nami. Ase ham matongon Tuhan. Napabusurkon hanami. Marhitehon ni hidup ni hurmo. Jana ham mahoma. Napatalarkon hatuahonmu ibagas parguluhan nami. Baik ay hatuahon ibagas parguluhan sigano pare. Sonai age ibagas goluh partonduyon nami. Rosi hatuahon bani ari simagirape. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami. Jalam rapakon tonggo nami. Amin. Oras bataganupan. Ando harma saganjang nyereon. Ne batana pabusurkon hita tong marite hidup ni hurni. Jana. Jalohon hita ma. Patalaron ni ne batado hatuhon ni hubata. Ase. Tetap mahita. Setia. Jana. Sir manggulu. Ibagas. Hapitoron ni hata ni ne bata. Shalom.